Sasa iko hivi. Akiarithia atuarithia a nduthi mwena wa embu, obitha gikundi gia kura Wilson Tikwa augite Mitaratara uyu urongoreirie atuarithia a nduthi na aria makuagwo nacio o muthenya. Pia wale tunataka kutarget sana ni watu wa bodaboda. Saa hii tuna kero kubwa sana kwa nchi hii kwa ajali za barabarani sana kutokana na hizo pikipiki za bodaboda. Ruhonge ruru ni ruheanite magoti ma kuhuthirwo ni atuarithia a nduthi na kuona atuarithia a nduthi githimi kia mirigo iria mabatie gukua na ihenya riria mundu agiriirwo gutwarithia nario, ambao hawajui sheria za barabara na hata hawazingatii, hawavai reflector jackets, hawavai kofia, wanabeba zaidi ya mtu mmoja, wanabeba mzigo kubwa, wanaleta matatizo mengi barabarani. Niongereire kuga ni macereire kaunti itiganite imwe cia ire Meru, Machakos na Kitui kuria mateithĩtie arutwo na andu aria mena mawathe na githomo gia kugiriria mitino ya bara. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kimani wa Githĩnji.